Iwa sibue sopue eko kapasan kiriso rapera te man puputian ach angangan felngari kot ewar kitsimi paltipewani ach sibue asilla kot lane fanson ach sibue para te letina ach kiriso mamareti kot ren watten adan lalun antong ngene kits anu memets ngene kits lona afang sokopadan tufits lon kits feyet menisin sia angai merenache samul feyet ngen pal feyet inis kot arache kot adikulik le afeyet ngene kits itetan fanson menisin oyipopun sisabu kitu le asilai lonat sipalingai lonat sipamaraiti me kiriso ngene siapa papa at sipawe at kapongon nori fanson at sipawe kapong ngene kits medicine kits ulang mi chichi fangan loni fanson lon itanat Samuel Jesus Christ happy Sunday kits medicine ya ikko okusen si amol lete fenitan achalilis ngene kits loni ranikane lepon si arong si palilis ngene kits iwe taurun ngepollon ewe sante si akan amol ngene nge fenitan coach popun mi ache iwe yipopun si amat ngene lon e sante iwa panleke ngekot amochen at si pekaifangan akom ewe lesenin at si pekitai lon unusan letipats popun machen at si pe feto lon at si pekita at samol esap longolong on tipan aramas met aramas ramochen at si pekita ekot metoch mi mucikai hare mi sopokai lon e fenifan ngasipakita at samol lon e sokun letip at sipamonneiti ewe feyat min nom tori felfela iwai kanai koko kusin sia filate at sipo yani alilis ngane kits fenitan ami kana pamangato aw amangani ewe allan at lesson iwai hipopun boleh pal alan safari ka mi wene mi bible osomochan suk ngane Filipai soponro oksunongol marwo tore ngol melingat pasa yemin ne chiene ka mi achangicha usun ami awala sosisi e fanson menisin lipon yanon nom remi Yeusun amenache ami au palaso chisi lipon usap nom remi au ba chocho leanganga pusin ami kuna manau semuch fan nokus mechachach pun kot ewe angang lomi epa afisete ami mochen me ami tufitsin aponiete letipan amokote pueti e pala fechi alanan kabas sipoyatak lon metach medicine en mein kot kapatekia en kapalling lon e fanson ame pal angai feyechinom kabas masih tungoram tufits ngano ngan mifal kabule bol aurangan ka we poram tipatsam e poram merit lona mai patufitsin weweti met tupong ngenika main kot kasamachan kapasarama mekiek we patufitsin weweti met en kamachan si pofeyetsin iseniom kabas lanitong se ayata kemenesin amen Ya sama cenat si buat
Wato coach kapasan are background fanitan lesson are fanitan moichefel Philippi. Lon pukan first upon engol mono ai tingani kids coach ekiek fanitan moichefel Philippi inget ekeisolan raup tele chichi fangan rapu putani moichefel. Lonana puk are first upon engol mono puarngane kids usun an Paulus apu putani ananga lipona awasolo are awas anoe first mission journey le aronga good news iwa tolong lon kun fanuan lon Mitalis are en Asia continent ikanai isakanai tangani enaleni Turkey iwa lipona apu putani an arwawan say ane paronga feili ewe kapasan manau iwa asotoni ana pol tolong lon ewe are kaweleni ngelon na puk acts are first upon engolme ono I tingale kids pun pusin ngeren kot esemut ngenir are pasopoila le aronga ewe kapasan manau lon ewe kunkenen deni Ewa lone fanson ratori euleni Troas euleni mi nom unukun sat iwa euleni chomong kansip rakan nom fenidana rapu sengani coach leni lona ran nom lan euleni iwa Paulus akuna Vision. Akuna eman moyanen Macedonia. Lon an mochen an Paulus mechichian rapo alisir. Waye popun atolang lon ekir ngarapolesay seni eleni Troas ngarapolesay ngani Macedonia. Lon an raposay ngani Macedonia Iwa eleni Philippi don kikunen fanuan Macedonia. Iwa Paulus mechichian rapakom tori. Iwa afis morafis yarsay. Iwa donan ratori eleni ranan nom atori sapat are sapat day. Rakita euleni arapochichingani ekons are preferring arangan yotek. Iwa lon adlikun eleni lupon ekkei foreigners are ekkei rakanai tanganir peche set esapchan eleni lupon rapochichi fangan are feri arangan muich fangan are pun esapor lenier iwa Ramut ngani rara polchichi fangan lon are lukun city are leni. Ana nom lukun kan ngani ewa chan popo. Iwa melisin chan feitol lon leni ikapuna sapor ar lelian chufangan iwa akato lon pusin adlukun rom are moon rom. Porque sa kuna ramas iwa rapochichi fangan lukun eleni aron en river are chan popo. Epoi iwa popun Paulus mechichian Rafaela lukun telenium fenidan arrepofer arangan yotek fiti me chan chute irmin nom lon eleni Philippi. Vekanan Rachuri coach fefen rapup telefos ngani lonar rapup telefos ngani ke aramas kot asuki mesende per pun ratua kapas ya eman fefen
akanita ay tangani litia. Hei fefen eman businesswoman. I a mefi usun feyetsin kapas. Kot a suki manawan iwe a tua ewe poraus are afalafal. Lone fanson a fokun tungur ngani Paulus me chia arapo fitir rapo lunla lani muer arapo sopoila arangangan yatek me felngani o Samuel mila pala. Lona ra papa iti ewa sokun manau ira experience ini. Lona ra papa iti ewe kapasan manau ye popun ramochen mo Paulus me chia rapo felal lani muer. Apo puta or ledian an saulang rap tele chia fangan yatek rafisi ledian ar chia fangan lon iman fefen hitan litia. Murene fanson iwa Paulus pol kita are tawe leni arapol yatek ngasarateon eman nengen nengen mioran tufitsin ane po aporosa meta po fisnganir eman lon future welupon nengen akuna Paulus na chichian iwa aptele aporosa puerate usunir po irawe rangangani ewa Samuel mila pala po ipopun Paulus ra yatek fenitane nengen iwa ngau akan nomone nengen suseni ewa tufits ane po aporosa met po fis mamuan isa chuan noor ato seni. Iwa yipo pun ekoaramas rakan business arapo make money fenitan enangen po ferry ane tufits isa chuan noor pun ewa tufits ato seni pun Paulus yatek fenitan. Jupon afise iwa ratibisi Paulus machichian Silas. Wayepo pun ratolong lan iman fetek. Ngalonan ratolong lan iman fetek. Resacak nom lan iman fetek ika tolong lan iman fetek. Pwek ko aramas ra ucir lonar kena ucir iwa natspay pala kahit tinggal ikis lonana first ponongol mono na rafok kun sabcak ria feren metek nga waswasan metek ren wattien ar feyang au ren meto raferngani ramnom lani man fetek afis pun rayatek kelen mariti kot iwa afis chatchen feni Paulus Silas iramnom lani iman fetek asuk asaman ko iman fetek fenitan man-manan metu fitchen kot Ekkoe aramas ira pal chichifangan solangan Philippi ira pal yatek fenitan Paulus machichia. Achian achparatei puasipoewiti usun lefilan ekki solang lan moichafelen Philippi mo Paulus. Polanat sipotolong lan ekiken achlesan ngasipoewiti pota epoyeusun mefian Paulus ngani kay saulang. Pagkatana kay saulang, irmi waswasan at turasi ar alilis fenitan Paulus. Wayibo pun Paulus mipol outsanir kay saulangan Philippi. Tarapo erepuk Philippi. Paulus amak kay nganir fenitan Ilingat po pun miyalcha. Ayawan epo apasa an kiliso. Fenitan ar alisi. Lonar support ni an ministry. Arrowan fenitan ane po pese manawer. Ane po apasa kila manawer. Pui kamo rapotolong lan manawan riafe. Fenitan manawan solang. Ngaleti per lan manawer ekir.
por ar apilikilik, are por ar papa, pakitan Christ, mi alisir, ewe feyetsin kot, mi nomor. Sa ngolon, an palmakke tarapu outchan, an warning ni ke aramas are solang, arapu nendengani memasafiti, usun ekoe asukul, apalor ekot, rawat ekot, false teaching, ngahir pasilla, persabtuk, sapwal asalangani. Ya, lonat siapa nendengani, usun met, puk Filipai, I think like kids, lon enasopuneu, iwan sepuara te usun an Paulus, Mareti an Kiliso, kawan fanitan, ekkei sodangan Filipai. Lon ena sopon ruo, iwan puarngani kids, lon ana puputiani, seni okuseneu, tori okusenangol meo. Usun an Christ manawan tipetekisan. Lonan Christ ape manawan, lonan likitola an wewengani court. Manawan Allah sotis, tori melon oi repengas. Lupona na awesala menisin minne samandon lang kunanganir. Lon manawan tipetekisan. Puari lon manawan an Allah sotisi ewa samul mila palat. Ewa murilon samandon lang atekiyaita. Lon lenian milling. Muren an makkei soponeu, are leukten sopon ro. Iwa Paulus awal ane kapasan pesekas, analilis ngani ko solangan Filipai. Ye ache lesen siya molete afanitats. Iwa ko kusen siya kaifangan, puputeni on ewe ititin, emi puikana mi unusan acengichan. Mi puikana mi unusan acengichan. Pata Paulus eka atresini ekki solangan Filipai. Ngira mi puikana mi unusan acengichan. Iwai kuwa popun mewewen siya aporosangan ikits. Lona ramefi usun manawan ekki solangan Filipai. Pun lona we fanson ra riafe lona ra kina ninni fanitan ewe angang. Ewe rabal sile ngeke solangan Filipai rimi atsotso le alisir lon yotek. Esabsak pad lon yotek ngahir rabal fangala ralilis lon peken alisen moni ane po alisi angang po fatalets po ponieta angangan aronga feili usun kapasalde. Ekkei okusen are kiek ramachan be italape ekkei okusen ngani italap esap ngang pokot lonasian lenatu kana okusen iwa aitingane kids usun manawan Allah soches. Muren an Paulus atresini ekkei solangan Filipai. Mi puikana mi unusan acengichan. Siasile popun. Pata aor lenier malondetipan Paulus. Punekke aramas ra alisi ra fangala artufich lanar pa alisi an Paulus angan ministry. Paulus aupo achocho le anganga mi manaosamuch. Aupo achocho le anganga mi manaosamuch are mi manaosamuch. Esap wewen an Paulus renir arpanga ar manaosamuch ngepo ye longlongon arpo ewe manaosamuch. Repo achocho le angang lon manawer. Repo achocho le aponiwete met mi urge. Poi repo tongani ani manaosamuch. Lon ititin enawakusen
Eka ngani kits ngapoketian ira ani manaosamuch. We ye popun repopari lonar angang lon manawer. Mete repa achocho le feri. Repa achocho le feri popopari pun ir ra ani ewe manaosamuch. Nga esap harpangang fenitan repa ani ewe manaosamuch. Ngapoketian rafan ani ewe manaosamuch. O ye popun Paulus a pesenganir lonar repa achocho le anganga. Lon ekiekin okusun lon Fossen Creek. Esapsek atsipo anganga. Lon Fossen Creek wa itingane kits lon ekiek. Sipo arerabo anganga lonane po unusech. Repo work out to completion. Repo anganga toriana po unusech repo mature lon manawer. Wahipupun eparngane kits nge manawan saulang are ekiekin manaw samuch ikaw pun siya claimini pun siya ani o manaw samuch italapan kay okusen iwera siput tin lan manawach siput sarang lan manawach ach fefer epoyaw sarang siput anganga pun epopari usun ewe manaw samuch lan manawach epopari nga kits siya ani ewe manaosamuch. Iwa apal so poilan lon ena ekiek. Awanganga manaosamuch lon emi nukus me church. E puarngane kids lon alsipo anganga nge lon alsipo feri an kotanga. E por ach meneniti ach e kot. Lon alsipo alaso jesi. Lon ekana okusun are lonana okusun angol maruo apalay tingane kits usun met Paulus apareta pun ami kapasusun akwasoda ng Filipai ami awa alias ojesi lupon non nom remi ngalon e fanson Paulus an nom lon Rom fenitan an fetek iwasabsuan no non nom rene kesoda ng Filipai Paulus epuarnganir yemene a outse pun rapal manawan alias sojes lon e fanson iasap non nomre ar manawan alias sojes e rasap non nom ren e ekiek siapal tongani kaya are kunaman lon mefian an Paulus alilis ngani keso dengan Filipai. Achangang fenitan arsamol. Esabchek fiz lon arsipo mefi lon arsipo chek kuna nge miwor ekoj mi fokus are mi wate our attention os. Iwe sipole feri achangang. Sipole manawan alias soches. Wahipupun Paulus ya wal lon ititin. Fokun murinne si po manawan alias soches lon fanson esap non nom lon al si polwalang lon ewekiet lon fanson esap or ekons rapo water attention ons esap pal al si po manawan alias soches lipon fanson nerds milap epon nom are ye siakan amefilar emefileti sia asamolu lon nonnomuch epon nom le filas yepopon Paulus era afokun morenne pun lonat si pon manawan alias soches lupon esap or emanapon nom esap or attention epon nom ons iwe manawan alias soches afokun morenne seni arsi po manawan alias soches lipon akwachi remi nan nom le filas elikul lono fanson lono Easter iwa palor achko brothers and sisters eni achko mochefel nan nomin ranan nom le filas ay milikung mi pal kolo ngasangasan me fian le tipats lonat si po feri metats
Pokitan mior e coach remi wadan attention on ach marketing. Iwaye lesson amin fokun palache. Pusi subject along ach manawan alia soches e polong on amit thoughts. E por attention a report on pinakits. Manawan alia soches e pofis a fokun murinna ikapun si preferi lon fanson menisin. Paulus apal sa poila le ay tinganir. Akapasun arap achocho le anganga ar manaw sa much are ewa manaw sa much dan manaw. Don at si panyangani met si aparata pun Paulus akapasun an Christ manawan Allah soches. Ngayon puel donan atipeta kesana letipan. Iwe manawan Allah soches. Lesa polon saman lang tekiyaite I londingan. Manawan Allah soches e pal fisika pun manawan tipetekisan e porlan manawans. Manawan Allah soches si at Samuel. Alche at sipo manawan tipetekisan. Punya ya at manawan Allah soches. Lon ititin kay okusin usun ngera sipo at stufich le feri manawan Allah soches. Ngolonat sipo Allah ni kelesan are okusin iwa parngane kich popun macha at sipo manawan Allah soches. Pera pun ewa kot mi angang lomi. Pun ewa kot wisan angang lon manawans. Als betufichin feri fefer memorin. Luniti acho italap sika aporosa mamman era esap ngang pokot. Esap ngang pokot. Angangan atsipo achocho le anganga ewa manaw sa much. Esap longolongon ach tufich. Esap longolongon Kids, are metsok kuntufit si alu pue kuacho. Pue long on ewe nomlon manawats ewe afan angang lon manawats. Le feri kefe fermi murinne. Angane kids ansipal tufitini le feri met le tipan pot. Pun kot ewe mi angang lon manawats. Lon van nangani usun ititin are muten lon kusun. Palat samangani pun ache kot eman kot mi urantong. Eman kot esajak sioli manawats iwe likitikichela sibule pusin feri me an tufich an tongani. Ewa kusin proof ningane kits. Usun alalalan ache kot. Are alalalan antong ngane kits. Poi apalwisan atufichi kits. Pasi patufichin feri met mi murinel lan manawats. Lon kanaw kusin iwa itingane kits. Ayawan metot era Epo afisete mi mochen feri met mi murinne. Epo afisete ach mochen feri met mi murinne. Lon atsipo eki atsipo anganga usune manaw sa much are manaw sa much lan manawats. Tufich esapal kusenats. Wokusen eka profeningan ekits eka itingan ekits. Pun pusin kot hangang lon manawats. Ngebo met arch part lon fanson are lon kinkenin. Ache lesson iwa pun kakapason manawan Allah soches. Kakapas usun manawan Allah soches. Wisach sibojak mut ngani kot. Pawisan kota lon manawats. Wisach si pochonchak Allah sotisi met tipacham met merit
kot a ngene kich. Fen chomong akan pal observe ni saulang akan palor lalangaw lan manawer. Lipon rakan feri ayangangan ministry. Iwa lipon akan chores arangang awor arapole lalangaw. Va fokun pekpus le feri kemetats. Ngam cek wa wisen feri kemetats. Awor sokpun ekiek. Pasikeki nga kich. Sikeki nga tufich haj afeto senikich. Ipopun elesan ay tingani kich. Kot iya wa awisan anganglon manawats. Wisan sibocek tipetekisan Allah soci si kot. Kot apal ngani kich tufich fanitan at sibue feri met letipan. Paipel ay tingani kich nukus kot mile popun tipatsa. Lon puat bukan Efesus apon onok sen lumo apal ay tingani kich at sibue sopoi manawan Allah socis si ewa samol mila palap fenat nukus si pocetcet dan at sibue asamol ewa samol mila palap. Ikapun at sekiyak epolong on at samol. Tufich ngam gaani ay waawiteke iwa afalfala kami efeto seni at samol iwa sapor ay kapasan ay palalangaw sapor ay kapasan ay pa water pokiten iwa feri iwa yemet aripo pun afis ngani sokpun sopo putuan ekanaw kusen iwa Paulus asopoy le pesengani kay saulang ausap lalangaw. Au poferi matouch medicine nga sisap lalangaw. Ye kiak wa mo chanuato le filach. Esap nga pokot. Esap en pokot. Esap kich pokot. Ekei tufich siya fayetchini. Ekei lipoyak murinna afis apalan manawats. Esap arch. Po ache samon lonantong lonani memech esa likitiki chala. Pal pusini apal nonnom lon manawats apalanganga ekei tufich pun kilsi po pal sopuela le fayetchini. Don ach manawani manawan tapola morin ach samol. Si po puherin lon manawan Allah socis. Manawan Allah socis lon tipetekisan. Lon at sipo atok sana tu kids. Usun meto na chuem mi pal. Atingani kids lewo putian. Usun manawan at sipo ferngani wasamon mila pala. Sipo fetom mon mesan. Lon at sipo puheri usun at asamolo. Lon at sipo feri metouch medicine. Nga sipo chamani nga kot a nom asalapan metouch medicine. Sipo manawan Allah socis. Fan nuokus machatses. Wewen sipo feri metouch medicine. Lonach respect, lonach meniniti ache pot. Mior manawan tipetekisan. We hipopun ach Allah socis siya samol mila pala. Siya tongani le pueri ekkefe fermi morinne. Siya pal tufitsin at sipo asila metipen kot. Pun kot ewa awisa nanganglon manawats. Lon at sipo nangani ekewa kusin. Iwa chomo sa kunlasan siya tongani walkaya. Namet ache lon met siya aluni lon ache lasan. Usun ekikin manawan Allah socis. Ipolakis lun sa reality lasanin lon wasante. Sipo kita kot. Ren unusan ach wewaiti. Lon ach mochen. Ach sipo anganga. Ara sipo Allah socis si. Sipo kita kot lon unusan letipats me kekits. Lon at siya kita samor. Lon ekekits me letipats. Manawan Allah socis. Lon at siya manawan Allah socis.
Manawan tipetekisan. Epopelan manawats. Posipetuvicin feri. Keifa fer memorinne. Esap nga, esap en, esap kids. Pun kot, pusun kot. Angangalan manawats. Amo kot epeti. Pala feyetsi. Alkapas ngani kids. Liso. Isori kot ren. Tasirani parikirai. Kasi titibur kei afara kitslare keirarin fen. We suramen fen connected. Meja katho. Keruren fedala ayunira kepo wasasen sine god. Amero jamen sodang epo wasasen sine god. Euren ferato sikaranto seri kita god. Om sire god atora tu vujik. Para magturi ti pompo ke pomochen kita. Igerai achocho. Ato e pesen meta kesi arong achocho. De busiranga mi marau. Kofan ko te wa wala manau lon kich. Ye bobun awat ngani kich e tu vujin. Asibanga e marau awalong lon kich. Pare pese ke so lengera o so biangang mon masancak yekra raside kya kaside perbu for search fanitum e for speritan o sab jagangang dupan ngawan nom rem ngurupan wanto awlo awat sakura emianga achocho anganga minne ko ta fen walong lon kids we bobwa bagot Emen kot me wimach, emen kot me tikia. Sibukut, sebutan kecil robo firia tak cakap sibukut vangan.